Praise the Lord, madai hamjomayaw faladu, asaladu krep kebo hamening donglai duthi. Jinini hatibari ha, duhani ebo situation ha, duhani bubli hajing bili dongmana re, bokajing duha khanalaina. Mulukni situation la, mulukni jathai la duha krep jaga habo hamya jahi dong. Krep muluk bo duha COVID-19 jabli ni kejara dong. Jin India habo bisle ebo jabli jang thika ar thihining dongko. Jinera rukung habo ebo jabli koron hijing thibak khana laika ebo atwa jing Israel hode Palestine jabanang bak ebo jing khana kha punyang hade jing abo black fungus white fungus thi bemar gadang bai ko bak ebo jing khana du ar khanang dapte thi parthon phaiba yas thi parthon phaiba sumbuthu chiba dilimba bokhebo jing nukha jinera ha rukung habo kaulaidu khinlaidu khailaidu thilaidu Tisopia sijing duku problem butuke khanadu. Bible ha Matthew chapter 24 ode 8:32 ebo kripte sao gozen baha sabalai jamase. Ebo ni ortha jaha ebo duku butude duha jen base ko ulening tisopia si duku butude masinyau ha masi hahining dongla mase. Naknala jing smai jiba phaijiba habo bisli duku limkhabo sakhabo hapsol thangma thikabo najoma thikabo jing bisli duku Prabai thangma gari gama thikabo jing khakre sausang sausi koron laima khaderi laima nebo jing krep kedebo sudu budu boni gejar haning jing madaine hamjoma rima nangdu bede thikede jing doa hamsining dongba mai dukho jinni gejar hasausibo thia baya gilim gasa giri jing donglai dukho khripo hamhining donglai du thi khanadu praise the Lord madai jing ke hamsining khasaudu madani khasama jin sawhadong hallelujah Psalms number 91 or the 7:2 nini kapasi ha rijing si lai galai la phure nini yauda gede rijing ji galai la phure thikabo bo nini kapasi ha phainang niya chihi chibalai ning jisu Christian khasam mojang jingham sini donglai du praise the Lord jingkapra jisu ke khajang mojang lon hining dongnang rauthethe boni haning sung hi dongnang marai bisungnang bokhe manklai hi gabo hijing khasua den lanang Boni khin makhe jing kha den nang hamya lamandung kha bhaini jing hamsin dong nang kathar ja hi dong nang phap khushi naisleba sijeban dong jing jodi gajang dong nang jebaling eba jumai beren dong jing degaw hi dong phunang jing ragausi ar matai ke khini dong phunang thigade ebu dukhu butu jing ke musikhlai phunang nia jina tofa phai phunang nia matai gathang jisu christianing diplai lamase Moses ni somai ha Egypt ha jabli hungli maji tosta koronba di butu dongba si thi sarba punyang ha kaulem butu emru butu hakung bangwajang no bangbajang kablai tharba punyang ha daumi subung dongpa sina thikhu kablai tharba pura ijeba thamsuma kablai tharba daumi thi tharba pasopagrang jangjam luka sa baigoba par hadi kiti thai sarap thai gauba ku butu birba samphang bumphang chitharba saingtham hortham munuya hi antar chatharba Arbon nyau ha basa sakra dongba si krep isi ba thitharba thikabo ihudi jati butu dong yaba kosen thiap jaga de machi jahibo bobutu dukhu phayane sophayane thidu Bible ni Exodus chapter 15 verse 26 takun yaba ora thidu jodining nini kabra madai ni kraw thage khari hi khnanang ode he boni muha humogibi bokhe dangnang boni sibring thaike mani nang ode he boni dara ke mathawnang ulit sigate ang bo Egypt sarone hai heyaba jabli butu nisin basawa kalainang niya ang nisike thangkhuriya ba madaise kibi jangbo jin Jisu Christa madai de jingke thangkhuriya ba madaise aro phaiba basang yaba nalai bo jingke bo ning raukhi den lamase ebo apso dong ba jing dukhu hadi nagrik de koron palangma thebo krauthai masike jing khaden manandu ebo hapso ke Jisu Christa dekha Calvary cross abo bandai jala bahani krep hapso ke bonte tarka bobani jing khade manangdo Jisu Krishna ke di basawa hemba nuhi bitar bo rungni prung akhai hi di basawa hemnai ba thikabo par shipra ke nuhi bo khinba odebo kilik didi jahi kabra angke sokola thibo jiri khawa Jisu boni yauke sra phalau hi bokhe rem khu hi Boke thiba ninglon ma pangi eba snadi jabane ning launching eba otelai hening Jisu khinna ya hi bar hati ke senai re thike de jing bogilik mase Jisu Christian baswa jing longna gabang den manang do bakhan ni rajathai 121 1 ode 2
tidu hading butu gede ani muthai naikhu hadu brani prang ani juru ma sofai nang ani juru yakabra philti jang nokasau slam yabani prangse phaima chihi sibalai ning jini asama de bun baswaden manandu ar girigiaba longthai baswa no dang re thibalai jing longthai baswa no dang manandu jini foundation jini khitha jisu christian ha dong manandu oli thikase bara hati ti astai phaire thikabo bonu kubuya hi dongma madani hamthai kripni baswa ba dongthing juthai